Nginibingelele ngane zakwethu kuyaphila bafuthu mina ngiphile kakhulu ngane zakwethu yabona akusese usibusiso lo khona ngane zakwethu ivesi engifisa mhlawumbe sithi ulishare kancane la yabona engifisa sithi ulishare Isaiah chapter 1 verse 18 uyabona Isaiah chapter 1 verse 18 ngizoqala ngilidle ngesingisi ngiphinde ngilidle nangesizulu kodwa isizulu siyibeka kamnandi isingisi singibekele kamnandi yabona yebo phela kuseyilizwi lenkosi kodwa nje ngoba vele ngumZulu vele ngilizwa kahle mangilidla ngesizulu leli impela limnandi ngesizulu ke leli ngana kwethu uyabona. Okay, Isaiah chapter 1 verse 18 ngifuna nje share ngane zakwethu la ukuthi uthini uJesu Kristu njengoba ngifakaza nje ngaye uJesu Kristu ngendlela asithanda ngakhona ukuthi uthini yabona la uyabona leli verse before ngilichaze ngiqale ngilifunde kuqala. Okay, ngesingisi lithi come now Isaiah chapter 1 verse 18 lithi come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Bese ngiya esizulwini ngoba isizulu ngathi libeka kamnandi isizulu. Lithi elesizulu wozani ke sithethe indaba usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya. Okay, sikhuluma ngoJesu njalo la ukuthi ngane zakwethu leli verse lichaza ukuthi leli verse lichaza ukuthi uNkulunkulu uthi noma izono zethu emhlabeni njengoba siphila nje zibomvu. Yabona makuthiwa umuntu unecala elibomvu hey lo muntu lo usuke esenkingeni usunecala eliserious yabona emhlabeni masithi umuntu unecala elibomvu yabo nangu wena uNkulunkulu la uthi noma izono zethu zibomvu zibomvu njengegazi yabona. Elesingisi mana ke lezulu lithini ngilibheka kahle lapha ngoba ngifuna ukuthi ngingenzi iphutha. Okay, lithi uthi uJehova noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende. Leli lithi ziyakuba mhlophe njengeqhwa bese ithi noma zibomvu njengobubende. Thina esihlabe inkomo ke emakhaya siyabazi bakuthi ububende uthi ibomvu yabona sikhuluma ngizama kodwa uJehova lo ukhuluma ngezono ukuchaza nje ngendlela elula leli verse uJehova ukhuluma ukuthi izono zethu masikhuluma ngezono ezibomvu bakwethu emhlabeni zikhona izono khona emhlabeni bese masikhuluma ngezono ezibomvu sikhuluma ngezono isono sokubulalwa yabona ukuthi even if njengamanje umbulali ngana ukuthi uJesu Kristu sengakuthethelela uthi woza eqaleni mawulifunda lithi come now let us reason together lisho kanjalo ngesingisi yabo ngesizulu lithi wozani sithethe indaba ukuchaza ukuthi uJesu Kristu uyafuna ukuthi uvele phambi kwakhe uthandaze uthi inkosi uJesu ngithethelele ukuthi ngonile ngibulela umuntu asikhulume ngezona ezibomvu ngoba la ngifuna ukubamba leli gama ngifuna ukulanda leli gama lezinto ezibomvu makuthiwa emhlabeni nesono esibomvu masikhuluma ngezona ezibomvu ngane zakwethu number 1 sikhuluma ngesono sokubulala ngane zakwethu ukhipha umphefumulo isono esibomvu leso ngane yakwethu bosho ngisho ukuthi likajela emhlabeni isono sokuba isitabane isono esibomvu lesingisho ukuthi uyisitabane njengamanje inkonkoni yabona leso sono sengakuthethelela uJesu Kristu ngisho ukuthi uyisitabane ungazi uyivalele ngaphandle mina ngisitabane uJesu ngeza ngidathalela wena nikela impilo yakhe kuye usengakuthethelela uJesu khuluma ngezona ezibomvu la uyabona sono izona ezibomvu izona ezinkulu yabona ezibomvu yabona. So ngizama ukulanda ke ukuthi bafowethu uJesu Kristu uyayithethelela izona la uthi wozani reason wozani sithethe indaba noma izono zenu zibo uthi uyihlanza zibe mhlophe uyakuba mhlophe njengeqhwa mayise kuhlanzile kugezile izono zakho uyofana neqhwa ube mhlophe nawe ube clean ube ngcwele phambi kwakhe ngoba kwesinkathi uJesu Kristu ngakuthethelela isono but abantu babesakwazi ngendlela eright uthi lo wabulala ubani uJesu uthi niyokuhlanza ube mhlophe noma abantu bengeke bekubona wena ukuthi umhlophe kodwa uyoba umhlophe phambi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi besakuthethelela. So yasinikeleni ingane zakwethu indaba zethu impilo yethu amini kuJesu Kristu ukuze sihambeni sekhaya ezulwini yabona angifuni ukuthi ngikhulume kakhulu ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume nje into encane eyenza isense ukuthi ingane zakwethu uJesu Kristu la wozani sithethe indaba izono zethu noma zibomvu kakhulu uzuyifanisa nanobubende ngesingisi crimson ubende yabona uzufanisa nanobubende ukuthi izono zethu noma kuthiwa ayibomvu kangakanani uJesu Kristu uyayithethelela yabona mhlawumbe noma kuthiwa uyathakatha ngane yakwethu noma kuthiwa uyantshontsha ulisela zonke lezo zono lezi ezibomvu yabona usho kuthiwa ubamba inkunzi yabona izona ezibomvu lezo yabona ungabi nalento ukuthi uJesu Kristu ngeke ngithethelele sengone kakhulu lokho ngitaka baba engakuthethelela yabona ngibona ngane zakwethu ibe nosuku oluhle nibe right yabona danko.